Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iddalih, amma ba'du. Sadewek hormati, ta'zimi muliakan dani-dani para tuan guru, para asatid, dani-dani para tokoh agama, tokoh masyarakat, dani para pengelingsir, para sesepuh, bini sepuh, dani-dani para tokoh adat, tokoh remaja, tokoh remaji, singkatnya nini mami sanak bije, hadirin wal hadirat sami jamaah rahimakumullah. Pertama-tama nelungsur raga sami ngaturan syukur kuli arpan desida Allah subhanahu wa ta'ala. Sak sampai dengan malam sak semangkinan niki pulunggum sarang sami pulih rauh hadir, pulih melinggih bepanggih mencondok bedait dalam keadaan sehat wal afiat. Mawinan niki nelungsur raga sami ngaturan syukur sekali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan salam dawak ngiring raga sami ngaturan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih makin masih suasana kan bulan Rajab, marak sekadi manah atur basen desida Rasul laik mantuk ili Isra Mi'raj beliau berbasit. Ra'aitu fi lailatil mi'raj nahran. Malam sak mi'raj laik basen Nabi muk telengok muk cingakin seriuk serminang supuk kokoh supuk telaga. Ma'uhu ahla minal asal. Air kokoh samuk telengok laik bahasa Nabi lebih manis ketimbang matulani. Wa atyabu wa abradu minat thalji, lebih enyetan malik ketimbang es. Wa atyabu minal misik, lebih harum daripada minyak kasturi. Mereka kesolah, kebagus, kejernih air niki sampin berbahasa Nabi. Nabi bahasa Nabi, ya Jibril liman hada. Saya urah ai sak menilalu kesolahan. Saya urah ai, saya ndait ai, saya temu, saya mau, saya ngupak ai sak menilalu kesolahan. Berbahasa malaikat Jibril, oh Muhammad, ai sak menu kesolahan, ai sak matu kebagus kejernih, khusus tipa umat pelungguh sak mesang deang sungap ladang baus ucap solawat ilik bulan Rajab. Mawina niki ngiring sekali raga sami baus ucap solawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu sami jamaah sedaya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah. Sebelum dewek matur sepatah dua patah kata, terlebih dahulu dewek matur pekiling. Marak sekadi manah atur basen pepatah lain. Tak kenal maka tak tahu. Tak kenal maka tak tahu. Lamu tendik saling kenal, lamu tendik saling ketaok, lamun dik saling wikan, embi jalan tak pada saling tunah, saling kangen. Naya mergen ampurayan dewek niki taok baling ke cara kasar nanti ya. Tu paling lauk
sak teko cap baos jari disa batu jangkih. Wikam batu jangkih ibu? Laut ni si batu jangkih niki luar negeri Australia. Laut batu jangkih. Ambil laut batu jangkih, soal laut batu jangkih niki arak segara lepas. Pantai Nambung, pantai Torok air beli, pantai Silung Belanak. Tu si pantai Silung niki laut si Silung, ya tahu naran Australia. Namun yang pun batu jangkih niki berdeketan kan je Australia. Namun alhamdulillah makin tiang pulih hadir. Pulih iring pulunggum sarang sami li tahu takak sak mulia niki salah supuk tujuan tiang pulunggum sami rau hadir li tahu takak niki mudah-mudahan ia jalan tiak pulih rahmat ridha desida Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin Bapak Ibu sami jamaah sedaya muliakan. Makin niki bulan Rajab. Marak sekadi basen seorang ulama besar. Beliau berpasangan Abdul Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, atau sak lebih masyhur terkenal dari Imam Ghazali. Nabi basen Imam Al-Ghazali bulan Rajab berdoen huruf arak telu. Pertama arak huruf ra, kedua arak huruf jim, ketelun arak huruf ba, Rajab atau Rajab. Bisa kayun niki Rajab, Rajab. Nabi kenen huruf ra, Nabi kenen huruf jim, Nabi kenen huruf ba. Pertama huruf ra. Huruf ra berduin kena rahmatullah wa ridwanullah. Ra artinya rahmatullah, kasih sayang periak desida Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanullah, keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sak kedua huruf jim. Nabi kena huruf jim, jurmul abdi wa jinayatuh, dosa salah sopok panjang. Remong letak sopok manusia, khilaf keliru salah dusun sopok manusia. Manusia niki tau balin lupa, tau balin salah. Ndinarak manusia sak dinwah gawe dosa, ndinarak manusia sak dinwah khilaf, dinwah salah. Lamun narak manusia dinwah gawe salah, ndik teparan aran manusia lagu malaikat. Lagu lamun arak manusia sekalin gawe salah, terperingat tetap salah. Kedua terperingat tetap salah. Ketelur terperingat tetap salah. Keempat terperingat tetap salah. Etoh masih ndik naran manusia lagu sampi aranan. Ia mergen tiang kolonggom sami tatkala tersalah, tatkala khilaf, tatkala keliru. Kadin sak mesang deang sungap ladang niki baus tutur ucap kalimat astaghfirullahal azim. Sak ketelun huruf ba. Nabi kena huruf ba berduin kena birrullah, kebaikan desida Allah Subhanahu wa taala. Ya ampun nelik bulan Rajab niki telaksanaan supuk peristiwa sak agung, peristiwa sak mulia, ia sak takocap baos jari perjalanan Isra Mi'raj. Lagu dendek tembahas Isra Mi'raj, sering tetuturan, sering takocap Isra Mi'raj. Nabi saya ngiring bahas hikmah tujuan Nabi di Isra Mi'raj kan adalah cara niat terima, cara niat baik supuk perintah saagung mulia, ia sateparan aran perintah sembahyang. Ia ampun ini dalam sembahyang Bapak ampuraya. Ini dalam sembahyang bahasan ulama tariqah al-mu'tabarah. Arak telu tingkatan dengan gawe sembahyang. Namun bijaga tahu temangkin. Ya ampun bulan Rajab keluih huruf narak telu, tingkatan sembahyang arak telu, rukun sembahyang masih arak telu. Ambil tingkatan sembahyang sak telu, pertama arak tingkatan sembahyang sak paling bawaan, ia teparan aran
sembah raga. Tingkatan sak kedua teparan aran sembah rasa. Tingkatan sak ketelu teparan aran sembah cipta. Sembah raga, sembah rasa, sembah cipta. Namun bi jaga papah tiang Pulonggom sami. Sak kedua nan, ia mergen telu huruf rojab, arak telu rukun li dalam sembah bayang. Lamun basen dengan tuak laik ke dalam kitab takepan kitab perukunan, rukun sembayang arak telu olas. Lamun kitab fikih sak lain arak berbahasa pitu olas, arak masih berbahasa kena balu olas. Lamun li kitab Nailur Rajab nggih, syarah daripada kitab Matan Safinatun Najah lain bahasa Malik. Lagu intin arak telu rukun di dalam sembahyang. Ambil rukun sak telu. Pertama, rukun tegawe isi angan, rukun tegawe isi ucapan, rukun tegawe isi awak, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Nah, yang pun di bulan Rajab niki kadin iya unin angan, iya unin biwih, iya unin awakan. Endek sekedar angan doang solah, endek sekedar biwih doang solah bahasa nan, endek sekedar awak doang solah pegawaian, solah angan, solah ucapan, solah pegawaian. Angkasa penting ya krisak pertama adalah angan. Denden gati ate angan ya terjuntuk si penyakit hati. Ambil penyakit hati. Paling bahaya penyakit hati bahasa Nabi al-hasadu, hasad. Nabi kena hasad, hasad niki bahasa Arab saya. Lamun bahasa Indonesia iri hati. Lamun bahasa niki talu hati. Lamun basin dengan modong sapah, wika modong sapah dengkis. Lamun batu jangkih talu hati baan. Niki kena hasad. Nah lamun wah terjuntuk ati angen si penyakit hasad, penyakit talu hati, iri dengki doang kita pegawaian batur kadu gamis ni banteng seduk li Bali. Beli nak bergamis-gamis. Batur berjilbab, beli jilbab. Piran tobat nak tuan seribu. Macam doang unim biwi. Batur berdui harta sak luwi, batur berdui kolkas, batur berdui harta. Nia wah empat seduk di tau berembuk li balin. Bakat si penyakit talu atibaan. Keras lalu ili dalam awakan. Yang pun pegawaian awak milu nebayok, pegawaian biwih milu nelengi, sebab atin dikan wasolah dan kerisa. Berbicara dia keteh penyakit talunati, bahasa Nabi asyrun tamna'ul asyra, 10 perkara tahun keteh 10 perkara. Sekek li antara sak 10 bahasa Nabi adalah suratul falaq tamna'ul hasadal hasidin. Sai dengan sak girang, sai dengan sak gemen, sai dengan sak mensang deang baca qul a'udzu birabbil falaq, anta pelihara ade angan ndek niat terjuntuk si penyakit taluna, baca qul a'udzu birabbil falaq. Nah, huruf rojab arak telu, tingkatan sembahyang arak telu, rukun sembahyang masih arak telu. Ambil tingkatan sembahyang sak telu. Pertama kan niki hikmah perayaan Isra Mi'raj sembahyang. Yang pun kena cara sembahyang, berbicara dia kena pahami solat sak telu, pahami rukun sak telu. Rukun ana sembahyang sak paling bawaan ia teparan aran sembah raga. Ambil sembah raga ampura. Allahu Akbar
iman ngangkat jok atas, biwih ngucap Allahu Akbar, awak nganjang, iman taek, iman berselekat, biwih ngucap Allahu Akbar. Lagu angen pikiran tu ilik pakan pengadang. Allahu Akbar. Pira aja sebia sekilo Bila kat ngawis bareh ni susah. Berarti ye teparan aran sembah raga. Awak ne doang tahu nganjang, awak ne doang tahu bergerak, iman doang ngangkat, biwih doang ngelafasan Allahu Akbar, lagu ati angen ilik pakan pengadang. Ia teparan sembah ragu. Girang ke mereka saya. Girang. Saya ni. Ndek nak pulungun sami doang. Tiang pun girang. Anu ia sengke sulit sateparan aran khusyuk. Nabi kena khusyuk at-tajarrudul qalb li ghairillah. Itu khusyuk. Saaran khusyuk bahasa ulama adalah at-tajarrudul qalb, mengosongkan hati, mengosongkan hati angen, keteh di dalam hati angen, di narak selainan di dalam hati kecuali Allah. Lagu kembi kenyengket Allahu Akbar sampai lain ingat Allahu Akbar, sebia lain ingat Allahu Akbar, semamun lain ingat masih elik sembayang sak pertama, ia teparan aran sembahrang. Salah sopuk penyebab dengan di nini taek juk sembah rasa dikan pahami rukun sak telu di dalam sembahyang. Mbi rukun sak telu di dalam sembahyang, pertama adalah rukun qalbiyah, rukun tegawe isi hati arak seke umah. Rukun sak tegawe isi hati arak seke mbi niki an-niyatu niat. Jarin lamun arak dengan berniat sembahyang, niatan setoh tegawe isi angan. Wikam kena neto. Niatan senu kan bahasa Indonesia itu beribu-ribu bahasa. Mbe kancem ya pepada Indonesia. Bahasa yang paling sugih. Yang bandingan kancem bahasa Arab jauh lain tebelin dengan Arab si Indonesia. Yang bandingan kancah bahasa Inggris, pira lalu entah nak kecelak dengan Inggris. Coba li Indonesia bandingan silap makin. Lamun ele Arab dengan nyebut nasi ruzun, nasi. Lamun ele Barat nasi bahasa Inggrisnya rice. Lamun ele keluncing, keluncing aran iki. Lamun ele keluncing, lamun masih hilik bangkat iaran pari, lamun wah terampek aran gabah, lamun wah teteler jari tetaka isi kemik jari nasi, gesang bawang jari no piru wah, tetaka isi daun nyiur jari pestupa pesor topa, tetaka isi daun puntik jari aneh piru waya, gerik setolang kenyengkem benasi bewe, pejeluk ili atas sinar jelu aneh piru waya. Lamun dengan Inggris enggak entan tahu rice, lamun dengan Arab enggak entan tahu ruzun, lamun dek keluncing 10 warana. Nah lamun rukun tegawe isi hati arak sekek niat. Ya ampun basen ulama ili dalam kitab niki, kitab Taqriratus Sadidah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Nabi basen beliau, rukun saaran niat niki sak jaring gawe hati. Lamun ngelafasan sunnah wa talaffudhu lahu sunnatun ay mustahabbun. Melafazkan niat hukumnya sunnah.
Contoh, arak dengan yang sembahyang isya, wan tangan jang berbahasa Bismillahirrahmanirrahim, usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mun sebut, mun ucap sunnah, dah ka ambil sebut kangguan, dah ka ambil ucap kangguan. Yang penting tetucap ka doa hati. Sak tegawe isi hati, ya teparanaran niat. Lamun ngelafasan itu bukan niat, tetapi lafaz niat. Paham saya? Ngandur tu. Mau ngandur silap bayi tinduk dia. Lagu didik tedam. Nah, makin tulah juk niat. Rukun searah elik dalam niat, arak telu. Adin arak sak telu niki lek dalam niat. Lamun kurang sak telu niki lek dalam niat, batal niat. Lamun niat ne batal, sembahyang ne masih batal. Lamun sembahyang ne batal, wajabat i'adatus shalah, wajib ulang gawe sembahyang. Telu wajib di dalam niat. Ambil sak telu wajib arak di dalam niat. Pertama, qasad. Kedua, ta'rud atau fardiyah. Ketiga, ta'yin. Qasad, ta'rud, ta'yin. Qasad, ta'rud, ta'yin. Enggak wajib arak di dalam niat arak telu. Nabi kena qasad, niat sak kena aku sembahyang, sajakku sembahyang, sediahku sembahyang, sengajaku sembahyang. Mbi sak kayun atau aku solat. Mbi kadung biasin bapak. Aku nah mbi sak kayun meniki aku sembahyang, sengajaku sembahyang, sediahku sembahyang, sajakku sembahyang. Lagu bahasa baru aku. Nah, ucapan salik dalam atit kena aku sembahyang, ya teparan aran qasad. Nah, piaran saya qasad. Wajib arak niki di dalam niat. Kedua, sak wajib arak ili dalam niat bahasa ulama adalah ta'rud atau fardiyah. Nabi kena ta'rud atau fardiyah menyebutkan fardu. Anda niat sembahyang isya fardu, wajib nyebut fardu. Anda niat sembahyang subuh fardu. Anda niat sembahyang zuhur fardu. Anda niat sembahyang asar fardu. Anda niat sembahyang maghrib masih wajib nyebut fardu. Saketelun adalah ta'yin. Nabi kena ta'yin menentukan solat Nabi samum gawe. Anden zuhur sebut kena zuhur, asar sebut kena asar, maghrib sebut kena maghrib. Sak wajib li dalam niat aku sembahyang fardu isya. Enggak. Sak telu niki enggak. Aku sembahyang fardu maghrib. Enggak. Aku sembahyang fardu subuh. Aku sembahyang fardu asar. Enggak noh, sak telu niki wajib. Lamun sak kena 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah, hukumnya sunnah. Daka amdik ngucap li dalam niat sah hukum niat kanggunan lantaran lamut kena 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah, itu semua hukumnya adalah sunnah. Paham? Enggak ni wajib niki. Aku sembahyang fardu isya. Enggak no. Jadi makin harap dengan sembahyang Allahu Akbar. Ilik dalam lafaz Allahu Akbar, ia tahu tamak sak telu onek. Nabi yang tamak, aku sembahyang fardu isya. Ya ampun, endik nebelu lalu jari entah takbir. Ini la ilaha illallah kebilu takbir. Kembi ampun belu takbir selapuan mun tamak.
Aku sembahyang fardu isya 4 rakaat menghadap kiblat tunai karena Allah Subhanahu wa taala. Bilu Allahu akbar bilu lalu. Jari nenggak wajib arak elik dalam niat arak telu khasad aku sembahyang, ta'rud disebut sebagai fardu, ta'yin isya aku sembahyang fardu isya. Timbul pertanyaan, berembi lamun berjamaah mukjarin temak makmum. Oh, lamun berjamaah niki sak jari makmum perendang. Lamun jari makmum wajib merumbuk sekek sak telu onek kadin genep jari 4. Lamun jari makmum napi si makrumbuk bisa kayun iqtidaul imam. Pertama mengikuti imam, jaring ke makmum, turut imam atau berjamaah. Bisa kayun. Misal makin pelonggom jari makmum, ustaz jari imam. Pelonggom sak jari makmum enggak wajib parak. Aku sembahyang fardu isya turut imam. Enggak. Atau aku sembahyang fardu isya berjamaah. Mbi kadum biasa. Turut imam. Terus berembilah menjadi imam. Oh, bahasan ulama ilik dalam kitab faqih. Lamun jari imam, imam itu tidak wajib menentukan diri sebagai imam. Misal, makin pelonggom jari makmum tiang imam. Sembayang selain isi Jumat. Jari imam tiang. Usalli fardal isya'i 4 rakatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allah, aku sembahyang fardu isya bar cukup padahal jari imam. Bagaimana hukumnya? Sah. Berjamaahnya sah. Lagu paling afdal tentuan diri terjari imam. Kecuali ilik sembahyang Jumat. Lamun sembahyang Jumat, imam sak jari imam sembahyang Jumat wajib menentukan diri sebagai lamun berjamaah selain si sembahyang Jumat itu tidak wajib. Pertama niki rukun sak tegawe isi ati arak sekek yaitu ni pira wajib baru arak linia telu. Pertama qasad, kedua ta'rud, ketelur ta'yin. Tamu makin juk rukun sak kedua. Napi rukun sak kedua arkanun qauliyah. Rukun sak tegawe isi ucapan. Ada 5. Wajib terucap sak 5 niki. Lamun ngucap dalam angan sak 5 ndik nesah, batal sembayang, ndik nesah sembayang. Ulang gawe sembayang wajib. Pertama, takbiratul wajib ngucap Bapak. Ndik bau takbir dalam angan tu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Usolli fardhal isya'i 4 rakatin mustaqbilal kiblati ada lillahi ta'ala. Angan dan takbir tu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena bahasan ulama wasummiyat bidzalika li annahu yushtaratu 'alal musalli ayyatalaffadha biha bihaitsu yusmi'u nafsahu. Ya ampun teparan rukun tegawe si ucapan dengan sak sembayang wajib nyebut, wajib ngucap, embi engkah niat ucap, embi engkah niat sebut sekira dengan sak ngucap niki tahun dengah, tahun simak kadu sumbeng karena kentok mesaan. Jarin arak suara sogol Allahu Akbar. Sak jari rukun ucapat sak kena Allahu Akbar. Lamun ngangkat timah dikani rukun, dakam dengan ngangkat timah kanggon nganjeng sembayang sholli fardhal isya'i 4 rakatin lillahi ta'ala Allahu Akbar. Beranjul lah marak niki
Ndik batal sembahyang. Daka ndik ngangkat imam, daka ndik berselakap ndik batal. Lantaran mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, berselakap ke nyengkem sembahyang, itu hukumnya sunnat hayat. Itu bukan rukun. Ya ampun, luwih caren dengan ngangkat imam. Arak sabiluan, Allahu Akbar. Arak lagu ni keluncing edak. Arak darak. Arak masih malik sejajar kancing kentokan. Allahu Akbar. Arak sejajar kancing tawakan. Allahu Akbar. Luwin. Arak sejajar kancing daden. Allahu Akbar. Banyak. Sak paling kurang penyosok ruwen, paling kurang cocok ruwen sak edak balung. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati yada'a lillahi ta'ala. Allah. Enggak no? Allah. Mau berembi keberat ni mesti siap berembi. Gaya sak ngunggit sekedik. Allah. Mu angkat gama atasan sekedik. Lagu anden ya arak sembayang di Masjid Nurul Iman keluncing. Menu cara dan Allahu Akbar. Dendik pelunggung berbahasa Wahabi ni. Bukan. Karena itu hukumnya sunnat lagu kurang coba sila ni. Dengan sembahyang. Allah, mulailah berembi keberat kaya ini sih. Lagu anden ya arak mentu cara dendik nyalaan. Arak mereka tak ada. Alhamdulillah dah. Niki takbiratul ihram. Sakeduan berselekap niki bawa dada atas posat. Niki dada, niki posat tengah-tengah. Allahu Akbar. Lamun jamaah yang masuk tariqah al-mu'tabarah niki beliau agak ke kiri sedikit. Dua nyari di bawah susu saklangan kiri. Ia teparan aran maqam latifatus sir. Ia jalan tamu, godaan-godaan, bisikan-bisikan. Ia ampun ni lamun berselekap. Allahu Akbar. Miringan sekedik. Lagu dindik sak parah lalu. Lom berjamaah ke masjid. Allahu Akbar. Rempang temengel batur. Nggih, semai-mai dindik sak sampai parah lalu. Allahu Akbar. Boleh. Syarat kun dalam kitab Fathul Qarib bawa dada atas lagu la ilaha luik doang adat eder batur sembahyang. Bawa puku nan tahu. Allahu Akbar. Lah. Ya Allahu Akbar. Mu atasan ke sekali. Ya. Bawa dada atas kedua. Masih ndik mama ini rukun sembahyang. Nah ini yang sakit takbiratul ihram doang. Ndik man nganjang. Basen ulama lamun nganjang paling bagus sejengkal jarak. Cokor naim salangan kanan, kance cokor naim salangan kiri arah sejengkal. Tabe bersama niki wasilah. Nah, sejengkal. Dindik sak repot lalu, dindik sak ngengkang. Iya, baik. Takut terticak sejadah si batur. Berembi ke beli sejadah ni tangangkang. La ilah anak jis apa nain batur. Guys saya tahu dindik sangangkang lalu. Ya semai-mai wasilah ni. Nah, paling endin sejengkak lebih. Nah, ini baru berdiri.
Nah sehingga le dalam takbiratul ihram niki sak jari rukun ucapan sak kena Allahu akbar. Ya teparan aran takbiratul. Apa kena takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Kemudian teparan aran takbir yang mengharamkan, wasummiyat bidzalika li annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalama ghairi dzalik. Ya ampun teparan aran takbir sak ngaharaman karena mampu mengubah hukum yang halal berubah menjadi haram. Contoh. Nah, ai kumbuk. Ai kumbuk niki hukum halal. Halal niki. Meresnya dah. Ai kumbuk halal. Lagu makin ai kumbuk niki ini berubah jadi haram. Ambil contoh, lamu wah takbiratul Allahu akbar. Ai kumbuk sak halal one lamu wah Allahu akbar berubah hukum menjadi haram. Kemudian masa mak sambil miak sembayang sambil miak enam ai kumbuk. Kupi halal. Sendik mam takbir hukumnya halal. Lagu demi muah Allahu akbar masa miak ngenam kupi sambil miak sembah. Ya ampun teparan takbir sak ngeharaman. Pada marak pelungguh bapak, onya-onya lamu mah tundang zikir. Misal tertundang zikir selepas maghrib, selesai benasi mu sembahyang bang isya. Sholli fardhu isya. Allahu akbar. Tengah-tengah nanen mau 2 rakaat. Kebetulan nonek mai jari kanduk zikir. Jangan. Mu arah idam sogol tung gigi. Mu mius sembahyang. Mu sogol. Tunah ni mahal jangan sekilo. Batal sembahyang. Batal sembahyang bapak. Kenapa kok batal? Karena hukumnya sudah makan dengan sengaja. Dindik niat jangan, dindik niat daging, lindung sebia doang. Mumtelan sengaja. Batalat sholatuhu wa wajabat i'adatus sholah. Solatnya batal, wajib ulang melakukan solat. Ya ampun, dakat sak masih ara udud, lamun tuah medaran, teanjuran kemumur berkumumur. Kadang kembi telang rasen telang searak kesampah pun masih melon telah. Niki si luik perkara sak mudait elik dalam sembah. Pada marak pelungguh makin saya terganggu sembayang si bija. Arambe kana kodik. Kanak nanen berumur 2 tahun misal atau setahun kurang nanen tahu ngelumah. Nyengkem nedang nganjeng sembayang datang kana kenu malang ilik julu. Arambe kana kodik. Malang. Mu embi tipe miak gawe sujud. Yang tuan yang tipak mak gawe sujud kedantu kotak misi tembok. Yang nyerong ngandang kanan takut lamuk bergeser dadet ngandang laut. Yang nyerong sekedik jo kiri takut dadet niki istidbarul qiblah bergeser dari arah kiblat, batal sembahyang. Berbicara kanggun ngangkat kanak sak tedem niki kanggun. Sambil sak gawe sembah kanak tedem. Demi muah sami Allahu liman hamidah turun sujud Allahu akbar angkat. Kanggo mengangkat kanak niki tidak sampai membatalkan sembahyang. Lagu perlu pelunggum wikan eling bontel kun semangat kenyeng ke mengangkat kanak dindik ngeraos. Lalu ngeraos misalnya Allah dek juru anak gih bapak sembahyang gih dek nangis gih sembahyang seberat sujud lain no batal sembahyang seto sa isi ne batal nendek ngangkat kanak lagu isi ne batal
kanggo ngangkat. Lamun terganggu isi anak ke bapak. Lagu seninen ganggu misalnya. Seninen, Malang seninen. Arambe pengantin baru dengar ya. Pengantin baru berguru-guru bah Malang seninen tu tedam misal. Oh, lamun seninem jari ganggu, bareh nyekem gawe sujud. Sami Allah liman hamidah terus Allah pa. Beda kemenger narang baganggu. Nah, kecuali terganggu si kanak putih. Niki perkara sakiran tendahit irik dalam sembah takbiratul ihram. Sak jari rukun ucapat sak kena Allahu Akbar. Lamun syarat sah daripada takbiratul ihram, syurutu takbiratul ihram isyruna 20 ampun sah takbiratul ihram. Salah satunya yang pun sah takbiratul ihram bahasan ulama ada mumaddi hamzatil jalalati, dendik pebelok huruf hamzah saarak kun lafaz Allah. A dendik belu a niki Allah niki dendik belu berbicara nan Allah tahun belu dendik a nan Allahu Akbar Allahu Akbar kan iya bahasa adamu maddi hamzatil jalalah dendik pebelu hamzah ku lafaz Allah lagu lamun belu hamzah batal ambil contoh salli fardal isya ya barakatullahi taala Allahu Akbar marak suara dam naik tanjakan belu anan Allahu Akbar batal takbir lain artinya. Lamun kontek anan Allahu Akbar, adapun Allah Akbar ialah maha besar. Niki susunan mubtada khabar. Lagu lamun bilu anan Allah teparan aran hamzatul istifham. Lain kenenan Allahu Akbar, adapun Allah ialah maha besar. Lagu lamun bilu Allah, apakah Allah itu maha besar? Ragun tejuk ke maha besaran Allah. Nah, iya pun dendik bilu anan kun lafaz Allah. Pertama. Kedua, adamu maddi ba'i akbar. Dendik pebilu bak ku lafaz akbar. Ambil contoh Allahu Akbar bar. Lamun bilu Allahu Akbar din sah takbiratul ihram. Atau sebalikkan mun petasydid Allahu Akbar pada doa. Ya ampun dik tinik taek juk sembayang sak kedua teparan aran sembah rasa ndik teman solah ndik teman perendang bagus berbicara tenggawe-gawe perkara searak terkocap jari rukun sembayang. Pada marak dengan ruku bapak agak nyelontak sekedik doa niki juk ruku. Ruku niki lamun bahasan ulama napi kenen ruku. Ruku artinya secara bahasa adalah al-inhina, nunduk. Paling solah cara dengan nunduk negawe ruku bahasan ulama adalah bihaitsu tanalu rohatahu rukbati. Sekiren dengan sak sembayang niki kadu rohah. Niki tabe, niki ara rohah. Dalam lampakima niki sak niki doang ara rohah. Rohah niki yen nonjel juk jengku lamun gawe ruku. Contoh sembayang. Demem gawe ruku rohah niki nonjel. Lek jengku Allahu Akbar. Yen nonjel lek jengku rohah niki yen nonjel. Lagu lawan kadang-kadang tu mata nain mun poger.
Waladhdallin amin. Allahu akbar. Mata naik. Paling solat rohah niki nonjel jog jengku. Allahu akbar. Mu sejajar. Bareh demem iktidal angkat lima. Sunnah ngangkat lima. Sami Allahu liman hamidah. Arak jamaah pujud berketuan sekek. Berembi hukum dengan iktidal. Berembi cara mereka. Meriak tada. Sami Allahu liman hamidah. Mumpelokek iman. Kaluik lah kan? Sami Allahu liman hamidah. Am kembiak pelokek lokek. Mu langsung bayangkan Sami Allahu liman ampaya pelokek lokek. Dindik pelokek lokek. Arab menurut anda pelokek? Lupa ranja Arab. Hebat masjid lonceng ini. Edak doang pokok. Sami Allahu liman hamidah. Dindik paya pelok. Lagu anden ya Arab melokek. Ndik sampai batal. Arab lawan din melokek. Lagu iman mun balik. Sami Allahu liman hamidah. Arab masih. No pun masih tidak menjadi perkara yang membatalkan solatnya. Namun makin pelungguh bapak niki ampura ndik sekedar bapak doang. Ina-ina endah. Lamun sembahyang pangbaya kadu selana dalam. Nggih. Jam pira lagu awak ya? Di maman. Oh, nggih, tergeserah pelungguh doang. Ya, nan jam siwa. Lamun sembahyang bapak pangbaya kadu selana dalam. Ina selana dalam. Bapak, nggih, pangbaya kadu selana makin berselana dah. Hah? Sikit dua. Sikit dua. Pangbaya kembi. Maaf gati hatur kini kita. Lebih-lebih jamaah laki sak sembahyang mu jari kering sak lembut. Maniki? Lembut keringan. Endak termos dunia, Abu Dhabi, botol, jarum super, selembut. Coba tes. Dendek berselana dalam, sujud. Aurat ndek monyan, sa anu nun ndek monyan. Lagu ruwe ni monyan. Coba beda dah. Aneh, dendek berselana. Mu lembut jari kiri, Masya Allah, tiang isi batalan sembahyang di Masjid Agung. Arak tuan, mbi jaga ilik sang keluncing pada kiri. Mbi jaga ilik tiang. Pokok tuan, lagu edak ruwe nengat ketian ni ada. Dikan kadu selena dalam sembahyang asa. Mu tiang masbok demek datang lik muri, nana yang takbir, nyingkeun sujud kedua. Allah, tedam nyingkeun takbir tiang. Allahu Akbar. Bismillah. Uni nang kebel. Burung sembayang tiang batalan saya tu pojok laut lagi pindah sembayang mesak. Kelelik ke doang tiang. Ya ampun bahaya ndik kadu selana. Daik lamun arah angin aman tu bapak. Arah angin sembayang makin arak selana dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Datang angin. Pes uni angin. Jaga ilik dalam. Lagu nani misalnya kan sembahyang. Allahu Akbar. Datang angin, terbuka sangin. Pes sunin tangkat kiring si angin. Mu edak selena dalam. Batal atau ndik sembahyang? Batal atau ndik? Berembe bapu? Batal bahasa bapu ni. Batal atau ndik? Ndik batal. Tergantung cara nutup. Nah, praktikan ini mula. Allahu Akbar. Yang baca petiha. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman. Datang angin, edak selena dalam. Angin anu ni, angin belang. Angin belang milih bojak-bojak nu je. Sunin angin ni datang. Weh, tunin taik jo kata. Kena kok lain taik anu kiring misalnya. Berembi caren kadin dik batal sembahyang, arak ini dalam kitab Fathul Qarib.
fa in sataro apa ni dalam perlu karib, fa in sataro harreh kelupa ketia. Pokok lamun terbuka isi angin fasitruha fil hal lam tabtul salatuhu. Dan terbuka si angin mum serpak peturunan, mum serpak pentonan, tidak sampai membatalkan solat. Alhamdulillahirabbil alamin. Datang angin pas entun. Ar-Rahman. Lanjutlah sembahyang ndin sampai batal. Lamum tutup lang. Lagu lamum menengan batal. Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim. Bus aneh. Batal. Karena membiarkan lagu marak sak baru lamun nara ilik dalam kan aman. Angka ampure ina niki sebenar aib ketia. Lagu kadine dak gawe sila. Lamun dek pelih tahun 2017 tiang ulik bekerbung ilik niki Jawa jaring ke imam ilik santri nina mama. Lamun dipelih mama kurang 10, nina lebih 10. Mu edak anun, edak tabir. Mu tiang jari imam ketumbe sandik perasa lalu saarak bedah kiring katundi. Nyengke gatih nedeng tiang sembahyang. Nyengke baca ayat qul ya ayyuhal kafir. Mu agak geni tongkil kene. Papa sak belowa. Nyengke sembahyang uninangan mati kenana. Berembiak tadah selani dalam kedak nyegek baca ayat mu ganggam juga bawa belut ambedah Allah karim mati mudahan tertutup mata karena siap si malaikat ni nangan kan demek rukuk muk tumbuh nyegek rukuk dia Allahu akbar. Lagu edak saprasi lalu bukan aja. Allahu akbar muktumbu buat sami Allah liman hamidah. Turun sujud masih menu muktumbu. Allah nyeke gatis nadang sujud masih sujud anak buah berpelaing ke tiang. No bahaya lamun tendik bekerisa julu tumbeng sak gawe niki. Mudin dik gati harak ilik masjid keloncing niki. Mu berembiak kelila gamaan mu edak tabir kanak nina luik mu dedara-dedara endah masa kanak-kanak kecik je alhamdulillah dia jadi masa ini dedara-dedara walau alam tahun atau di sekanak niki dikenawan tiang apakah pura-pura en badek dikan gegita atau berembi kedawa no aneh ninangan ketia ya ampun pang bayi lik mangkin kadu bayi selana elik dah dalam kadit saaman tiang polonggom sami gawe sembahyang. Nah, jarin baru elik masalah rukun pertama searah elik dalam sembahyang adalah takbiratul ihram. Sak jari rukun ucapan sak kena Allahu akbar. Ngangkat ima sunnah. Berselekap sunnah. Itu perkara sunnah. Kedua, rukun sak tegawe isi ucapan sak kedua adalah wa qiraatul Fatihah. Membaca suratul angka lamun menjadi imam enak-enak. Dindik sak becat-becat lalu. Lagu laun kadang-kadang lamut sembayang bapak ibu khusus sembayang taraweh mbi demenam sak ngebut det enak. Arak enak, arak ngebut. Lagu rata-rata demenat sak ngebut. Lagu sebenar bahaya ngebut. Kembi ampun bahaya ngebut din bina marak dengan sak bermotor. Lamun dengan bermotor embi luian gerik dengan sak enak atau sak ngebut. Sak enak, luian gerik dengan bermotor sak enak ketimbang ngebut. Lagu lamun enak cara mgerik paling ngendik polak. Barus lamun enak lamun ngebut cara mgerik mati. Nah nani lamun sembayang paling solat dindik sak bilu lalu dindik sak kontek lalu. Ini jari imam anu jari ayat Ar-Rahman
Misalnya atau surah Baqarah apa jaga jadi ayat. Iya makmum salik muri. Wah, angkung nak berkedanggu-danggu kaya. Lain terbaca si imam tu muri, si makmum. Imam Ar-Rahman wa 'allamal Quran. Makmum nak bertutup petiha kan. Apa yang baca si makmum? Anirut bacaan imam ndik ngapal. Payu sak terbaca si makmum tembok masjid. Kas masjid ni tu. Ili inak semeni 100.000. Amak ni 100.000. Inak ni 200.000. Habis sin baca derap dengan sak beramal, masih imam ngoyang lik julu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang baca si makmum? Kiring batur, lontar, ambarot. Ni gajah duduk ni Abu Dhabi. Sin baca selangan julu. Ni man duduk imam. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang baca si makmum? Kelambin batur. Calon DPRD, kelompok tani subur jaya. Sin baca saya salah. Ia ampun dendek tesak belo lalu, dendek sak kontek lalu. Ia ndak cara Nabi lamun arak makmum campur, arak lingsir-lingsir, toak-toak, wah lelah-lelah, bercampur kanca bajang, bahasa Nabi ringankan solatmu. Dendek sak ngonek lalu, dendek sak becat, lagu arak sekek jamaah. Becat biasa entah nak becat sembayang tarawih, mu ketumbek niki je tetu niki, batur ketiang yang mengalami. Nia nane nuli ilik Mekah. Batur keniki 10 tahun lebih mondok ilik Saulatiyah Mekah. Mu unin cerita tu Mekah setoh nu ndik sak ngebut lalu cara nima. Unin cerita nanu tiang dikaku juk Mekah. Mamu ia pun jauh juk Lombok. Jari imam tarawih puasa sak berjulu sendik man datang penyakit dinda corona. Mu nia jari imam sembayang tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki sembahyang tarawih niki. Makmum lek muri. Abu batuk-batuk wah makmum lek muri. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seharusnya amin. Lagu ni ndik kena amin makmum. Nabi ni waladdallin. Ngengkas makmum milik muri. Kembi enak lalu cara imam. Engkak dindik enak lalu, dindik sak ngebut lalu. Lebih-lebih bacaan suratul Fatihah. Sak perlu miak perendang li suratul Fatihah adalah lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kadin pedas tasydid searak tu. Lamun kadu tasydid iyyaka kepadamu ya Allah na'budun kami menyembah. Wa iyyaka dan kepadamu ya Allah nasta'in kami minta tolong. Lamun kadu tasydid. Lamun di kadu tasydid zat panas artinya. Panas. Panas itu sumbernya adalah matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu matahari kami menyembah dan kepadamu matahari kami minta pertolongan. Syirik karena menyembah kepada selain Allah Subhanahu. Enak-enak cara membaca petiha searah ilik dalam Al-Qur'an. Dan membaca Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Bismillah itu satu ayat dari Fatihah. Sepakat ulama berbahasa bismillah ia bahasa nilik syarah khasyah daripada kitab tafsir ahkam. Aran kitab niki lamun dipelih Rawai'ul Bayan, tafsir Rawai'ul Bayan.
Nabi basin menafsirkan bismillah apakah ayat daripada Fatihah? Ittafaq, sepakat ulama itu mengatakan bismillah itu satu ayat daripada suratul Fatihah. Cuma tahu khilaf cara ente baca. Lamun mazhab Imam Syafi'i cara ente baca dijaharkan, terpekeras. Arab mazhab selain terpeteduk disirkan. Lagu sak perlu miakwikan wajib baca bismillah lamun tiap baca Fatihah. Angkat lain ampura bapak keramat bismillah niki. Dengan tawak lain baca bismillah sampai terkocap di dalam kitab syarah kitab Matan Safinatul Najah lagu endik Nailur Raja. Tahu terkocap di dalam kitab Kasyifatus Sajak sak tekarang si Imam Nawawi Al-Bantani. Nabi bahasa di dalam kitab masalah bismillah li muqaddimah wa min khawasiha, dan sebagian daripada keistimewaan bismillah man qara'aha ihda wa ishrina marratan, saya dengan baca bismillah selikur kali, pira niat baca parak nak mensari, maka akan dipelihara oleh Allah ketika tidurnya, akan dipelihara dari gangguan setan, gangguan makhluk-makhluk halus, gangguan jin yang akan mengganggu, termasuk akan dipelihara rumahnya dari gangguan maling malang. Baca bis perendang gati uning kesiak saya. Lamun baca bismillah den gemes tama bani tama maling juk dusun luncing din semal. Mbili nak pelai tu dermajin nak pelai. Lamun arak dengan ngamalan bismillah. Baca bismillah, dia nak telang sampim, dia nak telang dewe karam. Berbicara ente baca, arak cara ente baca. Berbicara ente baca, selesai sembayang isyak sampai sembayang subuh, dia bani datang maling. Cok lain maling. Bismillah doang ngam baca. Selesai solat isyak sampai sampai oh ni jak borong dah tedem wah ni. Nah jadi keramat bismillah orang-orang dulu, para aulia Allah dulu enggak menjadi bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tahun nyunjut lampak langan atas air, atas kokoh, atas bendungan, atas telaga. Bismillahirrahmanirrahim, lampak langan atas segara, datang Sumbawa. Bismillahirrahmanirrahim, lampak langan atas bendungan, langan atas air, isi keramat lafaz bismillah jadi bacaan. Anda mau coba dadar si pelungguh makin bapak. Dendek dadar ilik segara, anak-anak kokoh baik. Atau anak-anak telaga, anak telaga dia. Niki embung muncang. Dadar bismillah. Dendek baca sekali, selai kali, satu kali membaca bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Sampai satu kali membaca insyaallah kecolak kecalek. Karena keramat bismillah semakin hari keramat itu semakin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pun nilai dalam suratul Fatihah wajib pelonggom sareng sami membuka dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Lai arak terkocap bawah suput dengan ini tawak. Jadi amalan bismillah doang saya. Nabi pun juga yang gawe bismillah, bismillah, bismillah. Tersuruh mantuh nasi sipin balin bismillah. Buka tahu beras bismillah, selapuk bismillah doang sin buka. Akhir mengeromun semamen. Apa jak baca narik ni ah, ngerimut-rimut berom biwin mun tetes. Oh iya wah mau ngaji bian di masjid loncing. Akhir demi lema aru lampak semamen jok kebun. Jok kebun lain mun bau dua ulah sanggit. Wika mana ulah sanggit? Sakode niki. Lagu beak elong. Nabi bahasa niki. Ulah sanggit. Ia pun bau dua. Niki si pelik bisin ulah sanggit niki. Mun bau dua ulah sanggit, mun tamaan juk dalam takak beras. Namun takak beras dengan lain marak sejenis bom. Nabi bahasa niki. Nggih, amal model selau. Mun tamak ulah dua li dalam selau takak beras niki. Lamun tetu mandi sak nyerimut-rimut biwih. Mulana hebat ni tau ka ngetes.
Mun ngempuh seninen, "Ari, tiang kakak." Pantuh nasi tu, onggih kakak. Lampak, bismillahirrahmanirrahim. Demak keliung, bismillahirrahmanirrahim. Tertidur si semama lik murih nani je. Peluh dem nani. Kocah dontong nani je. Uni semama nan. Buka tumbun takak beras. Bismillahirrahmanirrahim. Nama iman pelut mun semama. Kep tinjut langsung aneh je tekakok wah. Akhir atas izin kehendak Allah, karena yang dibaca adalah bismillahirrahmanirrahim, sumber keberkahan, sumber daripada keramat ada pada lafaz ba, yaitu lafaz bismi, demenaran ngangkat terubah ulah sak dua one jari emas disida Allah Subhanahu wa taala. Keramat lafaz bis, ulah sanggit dua terubah jari. Coba dadar si pelungguh bapak. Lema aru bau ulah sanggit dua. Dan di ulah sanggit aneh bahaya. Ulah cet. Nah, ulah cet bau sekek. Tamak juga dalam takak beras ipin balik, suruh pantuh nasi, insya-Allah dontung ipin balik. Karena belum mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Dan bismillahirrahmanirrahim membacanya harus pelan, lebih-lebih menjadi seorang imam, karena membaca suratul Fatihah itu adalah yang menjadi rukunnya adalah membaca. Dan kanggu baca dalam angan. Baca-baca ya nggih, nyebih rukun qauliyah sia doang. Karin telu. Wa tasyahhudul akhiri, rukun sategawe isi ucapan saketelun adalah tahiyat akhir. Sak jari rukun le dalam tahiyat adalah ucapan sakene at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah sampai seterus. Ia jadi rukun. Lamun sabetejuk marak niki, ngunggit iman marak niki, itu bukan rukun. Lagu dewek masih keling ingat basen arwah niki jeruwaru lae. Al-maghfuru lahu Allah yarham, tuan guru si bawih mutawalli, beliau berbahasa tati lamun tahiyat taon taek imam bareh kun lafaz syahadat asyhadu an la ilaha taek. Ia bahasan beliau lagu edak dait si tiang ni kitab edak dait. Lagu taon taek asyhadu an la ilaha illallah, bergetar hati sanubari pulungkum sami. Lagu sak jari rukun uca, ya ampun luik cara dengan tahiyat arak sak nguntik-nguntik iman. At-tahiyatul, terus nguntik sampai tutup. At-tahiyatul mubarakatus, angkembe nguntik-nguntik. Nggih. Batara tundik sembahyang. No, bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. 3 kali. Itu bukan gerakan ya. Ya ampun lamun ngawok ilik dalam sembahyang arak ngawok sandik nebatan mbi genit sangket am ngawok tempelan imam kerukikan sata kalim kerukik endik nebatan. Lagu lamun bergeser kance sikum meriak doang 3 kali berturut-turut batal. Ya ampun ndik batal baru dengan sak nguntik-nguntik iman cara entah tahiyat. Arak nguntik iman nanti. Oh, denara. Alhamdulillah. Niki membaca tahiyat. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fih. Sak keempat, membaca solawat kepada nabi dan solawat kepada keluarga nabi di dalam tahiyat akhir. Mana contohnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina titik. Enggak nengkah rukun tahiyat akhir wa ala ali sayyidina Muhammad. Musalam. Lagu paling solahan sambung juk solawat Ibrahim kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai tutup lagu engkah rukun wa ala ali sayyidina Muhammad. Sak terakhir sak kelima adalah wassalam. Salam sak jari rukun ucapat sak kena assalamu
assalamu. Lamun ngengat dikan rukun. Iya ampun. Lamun dengan sembayang pokok ndik bergeser dada mengandang bat ndik batal. Lamun andang muut bimbin kanggo. Contoh sembayang. Ile julu arat lulun nyur. Allahu Akbar. Gerik buat nyur sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Buk. Alhamdulillah. Ndik batal. Tidak membatalkan sholat. Selama tidak bergesernya dada dari menghadap Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin. Gerik buat kenyak buat anu sikit buat pauk buk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Beli urin hujan, kebetulan jadi atap dan sepandek. Ihdinas siratal mustaqim. Surat tidak sampai membatalkan sholat. Lagu kurang bagus karena mengganggu konsen. Embi ya andang, embi sak tipe miak gawe sujud ya andang penyeriut. Nah, mu mangkin kun salam niki engkah rukun kum. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum kum. Ya engkah rukun. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Cukup engkah rukun. Paling solahan lanjut Assalamualaikum warahmatullah. Titik. Warahmatullah. Paling solahan. Lagu yang baitan engkah rukun kum engkahan. Assalamualaikum. Enggak no. Sak jari rukun salam sak pertama, salam kedua sunat. Ya ampun lamun arak dengan ngentut kun salam batalatun di sembayang tergantung tahun ngentut. Lamun ngentut seuah lafaz kum ndik batal sembayang. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum Sahhat salatuhu, sah sembayang. Lagu dendek balas salam sak kedua cukup wassalam sak pertama. Lamun tawak ngentut seuah lafaz kum. Assalamualaikum warah ta'an sah sembayangan. Cukup lagu salam sak pertama. Lagu sendik man lafaz kum tawak ngentut batal. Assalamu bro tu ni ngentut ni sah. Batal sembahyang, wajib ulang gawe angkat tahan seberat doang ngentut niki bapak ibu nggih. Ditenahan misalan ngonek lalu sembahyang nani rakaat keempat sembahyang isya wabu mulai letang tiang baca petihu wabu niat ngengkel Ar-Rahmanur Rahim Maliki Yaumiddin ya kanggo nyalip imam namun ditahan misal makin kesereng milim kada hajat milim keteh kotoran serepek besalip imam kanggo lagu pasang niat mufaraqah sogol ilik berjamaah misal makin nyengket tahiyat akhir nanet gati mulai tahiyat mu biasa lima menit lantan bilu carian misal mu itu wan ditahanan sogol lentut arwah dalam tahiyat at-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatun assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut langsung. Boleh tagu pasang niat mufa sugul ilik berjamaah. Nah nikilah kemudahan yang diberikan. Kedua, ilik salam. Apik-apik cariin di salam. Luwik dengan batal sembahyang ilik salam. Berbicara salam. Fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bergeser daden ilik menghadap kiblat batal sembahyang. Assalamu. Iya cara salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dindik geser awak. Sak bergesermu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Saat terakhir nilai dalam salam adalah kadin pedas tasdid kun lafaz assalam kadin pedas tuh assalamualaikum jadi lemas ini lemas darah balungun salam fil alamina innaka hamidum majid salam
Kelemes sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi salam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Bareh mu sembahyang, mu osap, mu solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil. Dia sak jemput irung nutup. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Enggak, kedak balung, enggak aneh. Pada berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzab. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Kedak balung mak ngosap atasan gembis kedi. Nggih, kaya adat dengan berdoa bareh osap solahan li atas, lamun mengangkat ima atasan sekedi. Ini mempondo sandos kunempung. Jamaah laki ni mun zikir dak balung. Amin. Lamun mempandau sandos tu nimpung seolah-olah nginding. Ya Allah, terima aneh ndik kedoa. Atasan sekedek Rabbana. Inilah kedak balu. Walhamdulillah rabbil alamin. Tutup solat. Nama niki Bapak Ibu sami jamaah sedek muliakan, yang putih ni tae kelas sembayang sak kedua. Irik pertama sembayang sak paling bawaan sembah raga. Taek juk sembayang sak kedua aran sembah rasa. Piran tak taek juk sembah cipta, insyaallah lamuk tundang lemak malik iya lain te lemak malik. Sembah raga, sembah rasa, sembah cipta. Ya ampun Rajab telu huruf, lek sak telu niki telu tingkatan sembahyang, telu rukun sembahyang, telu cara mekadim selamat, embe niki kena unin angan, iya unin angan, unin biwih, det unin awak. Dendet sekedar tahu besurah besuruk doang, lagu dik tahu ngamalan. Angkat pedas bahasa Nabi, asyaddun nas adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmih. Paling pedas, paling sakit cara nak tersiksa manusia lemak li jelu kiamat bahasa Nabi. Bukan penyembah patung, bukan penyembah berhala, bukan orang minum minuman keras, bukan pelaku zina. Lagu paling sakit cara nak tersiksa bahasa Nabi adalah alimun ustaz. Alimun tuan guru. Alimun dengan alim aneh milim be jadi ustaz tuan guru. Marah nak meres-meres badai. Lagu ustaz sak berembi. Oh mereh jadi ustaz ni. Gelas doang kebeli gelas. Nggih mu ai kumbuk malik pira lalu ajin gelas. Pira lalu ajin kumbuk paling-paling 10 paling mahal sebiji. Lagu sak mun nyampean lemak yan bande li pengadilan Allah. Tuan guru ustaz paling pedas siksaan lemak di jelu kiamat. Tuan guru ustaz sak berembi dendik pukul rata dan bedat kerja tuan guru pelut lemak disiksa neraka. Dia ni pengajian paling pedas sida jadi tuan guru pelut lemak tu. Undi arak ciri-cirin arak tanda-tanda ustaz tuan guru sak berembi sak dikan tahu jauh ndik tahu ngamalan ilmu dikan beramal kadu ilmu. Ya ampun Imam Ibnu Ruslan berbahasa dalam kitab Matan Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubadil wathan. Dengan alim dia tahu jauh penawan, dengan alim dia tahu jauh ilmu pertama nak disiksa sebelum penyembah berhala. Mudah-mudahan tiang pulunggum sami pulih keberkahan bulan Rajab, mudah-mudahan keberkahan di bulan Sya'ban terpedaitkan di bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inggih insyaallah lamun ada kesempatan lemat lanjut juk rukun sak ketelun iaitu rukun fi'liyah, rukun sak tagawe si awak pada kanca tingkatan solat sak ketelun iaitu sembah cipta. Mudah-mudahan Nabi saatur niki arak manfaat wabil khusus pada baik pribadi dan ada manfaat kepada kita semua. Terima kasih segala perhatian nelungsur agung-agung ampura. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa kembali. Buah duku, buah durian, buah kedondong, buah belimbing, itulah nama buah-buahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.